Hey. Na me say me dwale a obe ha kaye. Ya nantem ne yanko wai. Abusia say ya no de mu fia. Ekobo say 12. Na be ekobo 12 ase nkra na deda. Nti say na me say yanko. Hey. Obi a me dwale wato am nti na maso life wasi ne so no. Me expose na kire mo ne. Say ya no de mu fia ha o. O twena weekend nkra na da wi na afi de. Me olumai me mada sole a. Ase mi olumai. Olumai mada sole a me ba dwale na busia. E no ato me dwaye ha no. O de me so je. Nti wo afi na wada so. Se won se me de do weekend ne de a. Me fridge ma ba no beda. Na se. My sign aba beto aso. Te busia. Se na me yero de mu fie ha o. Do da chichire mame. Wa nya to me ha de mama odwuma. Ba ko pese. No we ne. Wa hwe. Obi a wo penentente ma ko jase o. Oh se ya no de dada mi o. O twema weekend no nkran de dese ya. Oh. No ato achi wo ha. Oh. De mbeye wo ha no. Wo de wa betu. Ma sa no ma like ya my wife. Wa betu pigato somewhere. Oh. Ya ne yanko. You the chichire mame. Na de wo kura ka. Ela me ma we ko madam tem no. Madam tem no why? I go to for crabs. Wani ni nyina kire se. Wa we ya o. Ene ope me kwate. Ene me yero ope me kwate ata na che. Ata na papa. Musa mo love no so na mo like mama. O tu mi trinwi. Ata me yera che. O da chechire mama na me nya ntente na me nkoma abi nada. Se de be ya betu adama ho ato. Hey, abusa mo experiences ade we say bia hwe abruchire ha. O tim so no ba ate a won. Na se edi be 1 month. Na se oba no be man munku nhia mu a mpa che se munya ndi mu ho a. Utim se wo ha so oba na se ni mood asesa. Ase nkuyi. Ase be man so mood asesa ase nkuyi. Ntubo se obo se afa de ada oba no be kina to a be sepe no. Be man no sisi no ho so no. Utim se that's all we say. Utim se ne opemako ati o. Anameboa. Because nansen ase umudu asesa ase de okon ado bi sei ase de o tete mi eno sabe we say mi kudwale a na me yere we ntira wa nkura de bia nkura na ade sa amu nantem ena mu nant so na nkura mu nantem say mo dan so unim ne wo pae we bad pa ate me yere we bad rough we are no dey me wa ho. Where is baby footballer? What now? Share. And na me to loto. Na say me so me obi a. At least. Me o. Your mother tap ka so ma so de. Me so me obi a baby a me de baby a me pay me peace pa bat house. Baby a me ko jema ho me pa bat house. To won say me ye be sha say sa na me ye na me kunu bia boko de. We say bushia my ready am ba bidwale o. Me chance wa to na me say me pa cha o de asema. They say o pam me na. Oh. Say me expose you. Me nya so camera see so dia. Me mpamo by boko sa o. Okay. To know that to boas na de. Me nya dwale wi a. Enwumre de mesepe won say o madeda. Say me say aburuchira abusia. We baby jata obo mo be o so ya. O de nya hwe we say o man no fo anam so me da wachi. Wow. What you say? Yes, you nyina no. Ne o feel pa o. Say nkra no mo no for na o feel. Say feelings o. Feelings ni. Ne the for chi so e. Say akra no na so no. O so oje. Feeling be. Hey, ma mo e mo de. Nkra no bi o. That only otimi she na no aka me. Aka no for na no. Na papa for na e. Omo no omo ka. And the feelings. Hey. Yeah. Oh. See, I feel man from no that no the make up. Who said ya? Hey, odo me say odo de wate. Usiswa for bar open no. Usiswa for bar opel. What you say enko for baby a da bia odo no be kame o. Ntina se wo kwa wale a no money ade wo money ada ho. For bar na dwemu do. Hwe
me say so ko for ba on me say na me stubborn ye de obere maso we da keka furu ho na beje o dada mi o wa adebe na so swapa na so sha ketekete nso abusia tia we say on do da manfo on do da manfo we ka me we me mistake na mpe kwa abonten e na me ba ya ewu mu ewiase temptation o wiase o so we say wa be fi manfo ho de aye ho we say ka mpe kwa abonten mfasa ka me kwa abonten no fi manfo ho na manhu e na me ko ba ye e na wo be matu okwan na no a ewu some more love no some like my ko be kasa an me yere wo be kasa an hwe e na wo ba bia ko fi manfo no o ba be expose me so de mo pe me pa o no mo say minimum no o ma minimum rough ene mo twen ya che o she me dem o pe wa expose na ba ko kra mi ntimi so expose about for ntimi o mo pe me da bi ma me de so nse wo kunu dem ye konkono ma awrade wati ase no mi am no fu no o de susu mi na pepe o e pa se mba fi kra mba bedwale ntimi wi anes masamba ba beda ho we said the Becky like what here this night she me de koma no se ntra me ka se be ma de we se so afọ ba o pe won se we aburuchira ho me ka se mi a kire mo aburucha de nta ma no be pre stress e wo mo so me man be pre stress wo mo so no e we entie o because nipa no ko fo ba e na mo nkrata asemtia na aburuchira se odo no bebre wo fom me ka se mi a kire mo pa ne aburuchire do and I'm on crata semitino. Don't na offer because obi owa okwa. So a hard guy. Obi owa okwa ono intention nyina ne say okope krata. Be ma nso so de nso okope krata nti be me kope oba so ye de ekwa akope. Ntubo se nye odo no mo de ehia. Eno ntam most of times no ya na aburuchire se no. Ya na obi kase na ade na me de wontimi nim susu. Ade ye wo dia o predodo. To obu ase. Me say ewusia me okowiewie me okopre mi o okobubu me akokra ma wale young girl akokra ma wale young girl okopre me o ya akokra nanka say dem me say me mfi no ko me mfi ko de mu me mfi ko de nimpa ntiwe me sro de jepepo ni na fa mpo ni ma unya starting po na fifreti we Kotide ho pressure no. Onya starting point and 15 no. Then you start any ejai. Say na 15 be so ni say ya. When you daisy pa. Me expose me yere. Akọ me bad pa o. Me so me nye o. Share. Me say asan na me ka no. So we dey won say we me be permitrim. Nti ana brem from them. Asan na me ka no. Me say so for ba, Maso oba no pe wa won me se be ma no wani ji wo wiase me da bia mani ji wo hwe me se na me stubborn sa me hia me yere me stubbornness ni na take at once susu wiwi me susu tafre me oko finish me nti be ma de wo no oba ye de etia no wa ye de na wa hwe oba ni ye wo hwe oba ni ya ntembia na oba no ye de wo ye kama na wo so ko ado oba no se da be oba so be ye de bejeje wo so bian sem bab ade efe no mbedwale ya me si medwale ya me konkosa partner me yire o medwala no teme nchen e bo nkomo sa ni ni nkonkonsa ni ya mo mpe camera mfa metale ye mpomo na chiwai me se e wurade Yesu ye nkonkonsa hwe kai me ko hu ya no abeka akire me yire na me so hu ya no so abeka akire me ye support say ye kan nyina bom ye bi ene medi watem sa jai ntimi de da bia me ka kire mo say my best friend nya oyere omoso kwa ye nkofo a oni wafa ye omo ana so da bi le omo de nkoma se mo fia obi a mafa ne de ono hu hia sa obi a mafa ne de ye na nworo mo ye da dworo mo ye te se bi a on say obi wo ho a e bia wo kwa no hu se ne se nam krum ene se nam krum no me se me ne me yere nam na me hu obi a
Mitimi ka say mama epoa we de obo no dog dia bebro me yede say oh ne na mkrom ye ko ya de one or two obe kasa no ya ko sa de paise me so de na ni to show I say I say I had it sister ya all by party and so that oba hu ade and I'm say so who say I'm say wow city was adne say ye ko na me hu bro ni bi no utimu say the way I will see ba no me say hey mama we dey oba we pa de obekukuru ne sre pa to kon pa de wo be wi je say kofa oxygen be si so hwe your man bi o wa o ne be die say oxygen si unchen yo your man bi wona no mkoda je say oxygen esi unchen ma no kura fonfon ma wo kura je say feelings na wurawura me kasa ma no fonfon hwe me say enye betewo me say me ne me yire na man konkonsa me say so ama wo yira anyon konkonsa partner masa unyi ne nchewo be ma bia na ya ne kasa buruchira na me no wuntem no mu ntem hwe eye me Ellen Mel patro ya chiao me nua ba ya chia pa this year ye be frost no ba ho what you say advice be about Boston patro me say me yire de o de tata mi o na nu say no so na me manage pa o because be ma de o no ba te na yo ba asede ne na pede de mana oba no fa ne ho nka me wo oba bi o de no ka me be ma o ne nti be na say won hwe no because oba no kra no so oba bi o dware kra so ma be ma ne de e ma ho oba bi o ne be ma ntim ne de enwale mbom enye se bia nti o be ma no ho afono no because o hwe de wi a e bia be me bi o kwa aponten a e ma anye sika bebrebe o e ya de kakra bi be ma o nani ateno opie kwa aponten a panta no ato bia bre ne yere e ma padi a omunya mensesa e ma padi omunya me ne me yire hia ya on kosom koto padi da padi nye mensesa yebo on kosom koto bi da me na mkoto so ati ase nto be ka chese me yira mo to taba e good pa because no e ma mane de e kafi e no e ma menye namfosem se me ne me yire tia ya wale e koso bibia no e namfosem basa eni yentem se namfosem ba wontem a eno nte nipa dodo na wale a o ma wale en enyina no so ati ase because o wale na se wanti we irasem na wo kasem na me be ma wo fie gangali a wa wale ne begu awale so de wo kwa for ba de bia no be mo biija wati ase wo kote bre ya wo be bia de kwa kohye masa na wakwa adwuma wa ba wa bre no na wo yira mo odwene adie na de asa na wo se kose pewo frati yesu e ban se otumi de sweet no say de pa ai eno sa no otumi se nkura no so de da na wo hwe wo mananimu a o si ye ntimi yam mani me kote anu nsuo ni na beka nsema obetie no ati ase ai me kote anu nsuo ni on kra no fe because na me hwem yere pams anyangopon ahira me ye adwumaden ahwe me yere ne memba enti da bia me metu mema no fo me adwempan ne de me ene se bra bi be che o krum me ne me yere obi wo ni me se social media nkwa na ye baba ye hu no yes sir for be pejabi ti say na yes real obi wo ni say so obi ya chi obi wo ni say bia obi wo ni say social media nkwa na ye bia obi nso obi timi kase wo do mu fake na ma me yesi mu ye ne yesi mu nye ne obi oni me bia ni me na ne me ne me yere nam ni hu obi a me say che say ye di no nkonkonsa nkasa me say masresa madam fu bi na am say ne papa ye de efiri mu Ghana ne papa efiri mu Ghana abusuya muntie o ne papa efiri mu like video no my wife ne papa efiri mu Ghana na sa tam na ye ba na say nyina ye de nyina we adro fie ena ne me yere busam na nipa so masi kura bete ne nka twonam zo hwe se ne papa efiri mu na me yere se na wa anko na me se we oso abusuafo nyom beku no Usafo nyana epena kunu to so onko Ghana waka ha hwe me say ya sresa okaza asem no ho wa me obeda me sresa am say how hwe
was in a bush and 4 penekun until never pay a free moon to uncle. Tadaka the wako to Adaka no modesino. Because bush and phone the be a Babylon, Namre. Master Ato no money I did the better too. Intimate them and never dear. Each and every day be a man, baby, a man and a cool. Baby, two women whom you know whom apart from say be a mirror them crana air could be a kindergarten. And be a miss me word, mum. No crime a pon crana. If you are a cofana naman qua. Me kwakwa kofana bi wo ha metim ma fe meyere bi wo metim fa fie short ma fa meyere me se ma me bra nan ko bom frama bra ehyiwi bra me ntwa wo e kon kra wate ase e wo kan ne se fili gweze bi tie nwom papa na speaker na yegimu waso so wate ase ma be fa meyere ne yeko nti ba no sa na won e ma odo na wo montem no ntem bia de egina so wate ase da bia me ka se nipa bia ne ho a mo yere mo ye perfect me to da ebia me yetimi ka se me kunu ade we se dia ebia sabi ebia na mo awutui ebia emwa me se ma me da bi ade we de me de me ye emwa me tie me yere na abu se na ade na edin kunim dia ade aba ba da ma ntie me yere no afura de Yesu Kristo obekọ be bana afide wodi woni ho hantwo aba betina fi ye hia foforo na no abi wo ho a na maso eden pa. But me am tena se din ye hu se hello mpacha mo love no so reja chia pa me am tena se din a me hu se be ma de se openyi nche be ma de openi ji a oba na se bi oda ho no a oda no so na wo ne da no fo obu ne ne die e masa oba no me se me mu obi a owi ase kra no enya me yere because me kwa bonten e be duru fia na me hwe kwan a me yere e hwe nkra no hwa buru kire nkra atete bra wo bre na nkra twe ka wesi medi wei na ma nkwa ne yi me ma mpoku atwe so me se da ko e twa me interview mate me twa interview na be bijata so de de na mo nchen to da metimi gina ho se ya na maso misisi me so misisi a na me hwe me yire nim se ya me se nti se de aburu kire pa e ma bre se enti ya na mema bi e de manim e ye fom sa ya na mema bi ne mate abruchire se ya omutimi ka se okay two mama enye tore nkran ye miensa na me wadwuma ma no pa na me yere frem se o ma sole nto o sisi o no de na na manko akokenda gatia obete twe ka na jate su eso ja we so be pesti we okofa we ko ese me se wow nyankopon emo ahoden de ntida bia no me eduru weekend se ya me yere na me ma me hwe mo da wia omo da na me joma bompaye egu omo so maka che nyankopon bo so bo asase me na weekend o what you say me show mo sa na me de me te mama say won say Monday to Fridays na de eno no me solente me de ko adwuma by weekend na de me say be ma won say wo hwe manim kwat me say ma die de asole because me buy no me yes me buy na me mama dwan papa ye de ediye ndidi we na me yes me kunu kona kokoda me kokoda sole ye no na ye de na bi dwale nkura ne nyina kama ko me na me dwale nkura no ya wo me man from mmofra bremu nyina me dwale wo ye bibia wo fia pepe nye se bia me be ment makwa adwuma aba enti na yesem be ga wo ba so da bi maka che me yese madako deep kura na nyane me na me dwale nkura no because o koto o sole wo sisi wo wie sen ko sisi nkura no eye adwumaden ti de ye wo fia no se me dwale nkura na no wa ye de on so aye de SCC o mo na se aye pepe nti ba na sa no a enti bia no ba no oluki kama so ati ase enyai bre ni nyina nwu oba no so enu ntutim so oba bi wo hu na bruchira ankoba no kan ho fe paa but the way how utim so ba no wajija yes no kro o se the meaning now is time for doggy share me koma no me yere ewurade Yesu Kristo say me amedia un se machine so de kama on the way identity no na be ma de me da bia me kasa be ma de wo pese o ko enu abrabo mu a be ma bia ayo stop mo de ejai ma asem hu hia obi wo ha obenye din kakra bi pe na odada ne ma asem enche no ateko me adwempan ne si so media isu yi enye ne wati ase nipa o mo pe nipa ne enye ne china asem me ansana benyam one akra no makasa akra no na se wa brem ye pa na me wo ye obi ne bia opepe afutu kra na se bia na me kasa na me number da me page no me no kasa da loud me re so ti obi
Nti wo your baby ntimi nko hye adwuma bi nyede emfa ma meto no so Kufuado is watching no. I say Kufuado de me grandfather no me opa no me nyana no maka mi an kakra be ne dey wonye o man ni ye what you say so afi we dey jama John Dramani Mahama afa so nti da bia me adwempan na dey ameka na say be ma de aburukyira sei no me mitimi hu ma bi na me wra ho mitimi hu bi pa na me ka se tama ba aburukyira foforo na ma bi o mu gina so kama pa so awale bone ama ne ba bi wo hu na ne kala kora sei oba bi obesere nku bi a wo wiase bia no ne kala kora nku yi adwentwen me so timi hye obi won the way obesidi na nkomo atakre wo no asa chese woni no problem me say what one time me share woman bi o say eh adwempan no woni na me say patron eh na we dindin sa na me say oh me de sa na me ti o hu ya me say eh na adwempan we dindin sa na say your fans wo Stuttgart wo oh na say Stuttgart na say ti Stuttgart say de mama ti won say hanet no kro we na ete so no oh maybe a trim go for say na it was David Stuttgart hanet no o mu feel me pa wonim bibi ti o me obi a me mpe ahohye ade ne say wo me no say bia na me nwale ye dia ene bia ka me de mekokoko Ghana fo no gidigidi but me wale ye no amiami ane a start so me wale ye no you say first food is not a food. What I say, second food no, na say wuji me de eko. Because tama me de me wale can say me ne buru ne de etna ye no. Satam na Ghana fo num ko ye de me de. Because na me nyini nru awale mpempenso bi a ma nwena nko akiri. Oh, we say I said I want to marry but I have changed due to your words. That's it. Wale. Satam no na me ne buru ne te no. Na say ma adwene na wo mitima say ne je abonten me de me ko Ghana fo no ti Ghana fo true Ghana fo no na no mo ye ya na obitimi hye aburu no abonten na o ke cancer ma enye de enim e de kire pa bi ko nipa nim so o e bi kura mpo na wo mo ba ye no kwa no e bi wo akwa konya wo krata wo no be koso ntententem nti no ye nse no omo ye ya omo achibi what you say e ho na meto e bo ase te meto me bo ase na Nyankopon ya adom ai me share me wife no na me se dabi me share me wife na me se me share wo dia ene ye forever and ever o hwe mugamu ye de be gamu rough ntabusu me yire so yobi a wotie masempa na asama me yire tie ni nyina no esoso ye de me na me set example because be ma de so an set example a oba bie no ho a wona na tena ebetimi aye de succeed da nti me ade am ye ne se me wale me yire am na me yire betena kro we ye mu Stuttgart ase no ade am ka to me ho se da bi me man na fo sem enyem da bi me nkokoko Ghana fo mu rough because the more na wo ko Ghana fo no the more na ye hu ani je no the more no eno me de eno mo se wo fie because ene me yire na mo wuntimi nhia me yire enko ka asemo nkire me o fele kora na me say last time what you say I was hey I've been praying hey now you come away pa now the next see you Stuttgart eno krepa ai say na adwempan na you don't fe say ene nti wo na si a onfa na mani pamu na me say na me say da bi o na ada me yire o sandboard me yire sandboard ana o statue na be gina wo so bia me hwe no bad advice na me say da bi me fa me yire nko Ghana fo nti me take that decision no e na aboa me because kuro ye timi ebi mutim bi o man ka say kuro ye nwale nye de entinem but my break is our record no so what I say nti me obehu me a me could be bia me could bia me me yere ye share ya che what I say nti no me yere betena kuro say oni adamfo ha me nua ba kire Nyankopon hire obi ya cha kontama me so what I say nti me da bia me ka se be ma de se me yere betena Stuttgart ya say no ko me yere first school na no ote nti obetena ya say no e no bae wantu matuka mapie ko wantu matuka na onim se bia time se na de pon adwuma e de ba fie oba frɛ me no me so we kura se me nkwa ha wo we kura se me nyesi wo na se me nam rofrofa obo so oba no nko ano se bio ofiri ko lo oba no ni adamfo bia wa ha nti obo se at the end of the day no wo no se bio oba no wagya ne sensem na wo do nam rofrof e ho ano atam no mako akotena obi fie e ho ano atam nti wo na wo kyerɛ no kwan no ti saa kwan na wo kyerɛ wo yere no eno na wo yere no so be de be fa so nti so ba be say a ejina wo be ma so nti obae no na kamiye de metu sa na mo na
nka me yere kan nam for be 25 but nam se me yere pa e na ohunu se da bi me kunu kura na otikro se no onko Ghana fom eno na gina so ama me na amanfo se an e na me Ghana fo no empem asem na Ghana fo no time e na Ghana fo this da bi any over time because at the end of the day no what time na what time no ento da na nya de e ma mini so ati ase what time na what time no ento da na nya de e ma mini enya me hwe so ati ase ade a me mepe e o me wiase no se mani be de mani beje e o me wiase am ye TikTok for what ati ase be bia mu bia checham so ntime da bia no asa me ka kire me amanfo no se oba bia no ho a sabio oni suban o oba bia o suban but wo be ma ene so sesen o suban se de be ya oba no onso betwa de atena ho because ono oba te na se wo yo no abasa na oba ntufo na se wunti a be ma awale no enyina da wo ene so obi e pa awale nipa dodo na atimi hu ye omo se adwempan no de ono yire ye nko anti yeso ye kon ade ado awale me timi yi concept a kire me yire me timi mana sre the whole day yes me timi me yire sre sa oh me bu ha me yire to da wo se me kunu ntimi na wo me se be bon komo me bo me yire nkomo san mo afomada bi wo ho na me de nan masole atena mpa no empana no sa na me de nan atome na so na me massage ne nem because wa bre wo check the whole day enyina ho a me yira de egina ho a wa bre nti to da bi otimi ka se me nan mu ayede me nan mu ayedudu me so okay o se mon tap screen so mon tap screen so nti da bia no bo se to da otimi ka so ntimi na so wo ye so nche nti no sa na ba sa na ma yede na matena mpana no na me de nan atam na nan atome na so na ma yede so wo we anu wa se ma ne de ma ndo mutiase challenges wo na ma yede ma massage me yere nan sa ma massage na nan sa bi wo ho so am the rob bu na chi because be gina wo sa na chi na ya na am the rob asasra no ba sa na abo no because me yere so ka so ntimi na me ntimi na da ntia se me hwe ma busuafo ni nyina yede eda no mo to mo se de be yo so la no pa obenya ni je na se ni je no obenya no me soso be de ebe poa me nti mema ne de enkase bia wo de wo yere wo ne tifi wo tete no da bi oba de se do ko hu bi de wa bonten na ye ofe no a why wadwene se wo ko pu bi girl a wa kodi no da bi fa krokro de show de de mo na we de wo show de krokro no na wo yere so no ho ye de ne ho ye fe automatic oba bia ho ofe oba bia ye kama no makeup da bi oba bia ho ofe oba bia ye kama ni nyina na se wo be ma no be dey ube show ba ni ye what especially Germany here marriage is not easy easy ni nyina na se unse da bia me ka se sikasem so ye de eka ho so ati ase se sikasem na amanfo esole a no ba ate be me bi no ba ate ono a won krokro ba no ono a won fie ba no onhwe onya de ba no pema no saa no man na eka ho awale am ko wale no me da bia asem wo se meka se wo ye mbapa ana wo ye maame na me wo ma wale me yere na wo do wani nyina betome so a bedu be no ba hwe dokono kwa very good because awale na me wale no afi na me wo me ma so ati ase papa bia no me responsibility say me ma na ma wo ma ba wiase no ese me hwe nkura no oba na me ne te no ese me de ese me hwe oba no but enye se biu me masa de ese chenchina twan ese me twa meti e de ma mbapa e de ma menua no me wo bia na mama mu bi de me de ma mo no ene ese mo hwaso yi se be ya be de e be fechi e de ma mo because me ntimi de bia nsole enyi ska mfa ma mo obi a meto nsole de be yi ska de ma mo eye me ma ene me yere nti e bi buro so a na me de bia ma menua no ne mbapa no se mo hwaso yi a na abaye mfa so ama mo bas ma hwaso yi a enya de be de me meto aso biem da saa no ma no ene gu aburu kira wale obi also kan se me mabusu me firim de me buy because of mabusu obi otimi kasa me menua mama ese me hwe menua mama no de se bi oni ma etete wo ono a wonya hwe ma ne ma ntubu se na yire ne te wa na adwendwen ne stress ekuno o se nti bema we me fa no na ya na asema amfa na ne ye so ati ase nti onua mama no omunyini a omo osi o omo akwa kohwe papa e kira kwan opa ma onua ba ne ma onwo 10 onwo 5 papa ne enhwe nkura no but wo bo musu na hwe onua ba ama no na yi wani ma wo ma say wa wo aburuchire
obi sa mema na mo sole a o ma dress da baby kura no mo yesa ade no me ka kire man sa asase da bia na meka ene no man bebre atome bo ama me be me bie no ha wona nete a o mo ho ka o be fa o serious o abrochire ma ade e wiki mo pa no ade e wiki abrochire fo e ma bebre pa no na se da bia meka because me me ireti me na metua edan ka bills bia me na metua into ene ba na sa na oba na important to me so ati ase mentime so le prekope en mentime so le prekope en time bag enko but your mema no bi wa abrochire se ya o mama ma no ayeda kotwa ntro sa ntro na ma na kotwa na e ma na akogye dan no eno na ama sa mema no opportunity because bema no oda osole a onwene se okotwa dan ka o oda osole ngodwene se okotwa dan ka do odwena na se boso beso no wonye ska di be koma e ni sister ma asa but se bema eda sole na sa afeso no tua anaboso meso no tua dan ka ohun se sabi responsibilities be the egumeso me take care about it ntino obun se ba sa bema no ohwe ne ohun ne ma ohwe mu yi ohun ne yera ohwe ne yi but mema no mo te abrochira se na mo ma no mo se awale na abrochira awale de mo nya sa mema ne bi no eye mo ma na mo koso mo se beginning no me ka na ma na mo di matem o se o mate ase beginning me ka no mo di matem adwempan no kasa dodo na wo te to we dabi on sa asem na me kan no ene no sa ma na mo fa mu nyansa no abo mo wo yo ba na se wo je se be ma no kura no wo di kan akogye dan na se be ma no betena ho ma ne mfa na address e meto fie ho boso me so a ma ne nye na se de se be ma ma ne ntua dan ka ma ne ntua bills ofie ho no won so ba no ne nete sa e ba na sa na wo ba no be ma no wonye obasa basa wo oni ska bia no da akoye sai chikesem onye ska extra bia no da ko hwe ni amanfo Ghana rofrofo de be na se no kre de be bia no e yese wo de hwe wo ene wo ma ba sa wo do kokoye so we de mekunu makwaje dan be ma no won for serious of obuvo ade e fo papa se be ma no ba ti won twa dan ka hwe kai o mbu ketekete kura wo do ye de onye ska bia so a odi ye japade wo fi onfa ho kura nti wo yoba na otabruchira ha wo hia be ma na se be ma no so no tena tikisa advice we enye bad advice o ka che be ma ne se wo de wo don so ne betena e bia na aban di kama wo oba ne dan because of awo na e bia nkrata asem tie na ye nyina ye de ye ni mokrum ase nti wo oba no ka che be ma ne se wo pese ohun so ye be ma mpa e ma ne me enfra address nkoto ba bi e me da wo nche me diu to na wo ne ne mo pe na obetu atam ne bag enu nte ne obema bi wo ne oba obe 5-4 no atam ne bag na akoton ba foforo so because akwabia ni na chi ba se wo de hwe o se wo ni be ma ne te na so tua dan ka obeda watam ne bag ato ansa ko because okwa bosome so e beti dan ne ka firo na account mu ontimi ko cancel contract ne kekesa but se ma no ntia me hu ma ne bia na e mo bose abrochira ma ebro abrochira se ma no bebre papa nti wo yo ba na so tie se na so pese be ma ehwe oyi woni be ma tana se woni gide a ka che be ma no se on fa na address e metu fie ho na wonye na sede se be ma se ne be ya wo ba no so be wa sede se oba na do support ai eda ma no be ma wo no oba tana se wo ye wa sede a oba no fa no nka me wo abrochira de bebim abrochira ko adwuma ba na ofa ayoro se oyo bibia e die na na se no kra me de me fancy o mu didi wi mu di mo nkomo wi a makoda mafa mo ho sa abrochira mote na se oba ne be ma edie no mo anfa ntimi mo ho a odo na nyina o enche na odo na teko abrochira mote na so oba ne be ma o say my husband pays everything because he is the man of he's the man of the house on se be man twa bibia na obu respect pa because unim say bosome so a ese ekote cancer dan ka yekote light bill yekote we nti ba na sa no a na be ma no wo ba no on fa wonye at the time bio but me ma no mo ntwa dan ka na ma no mo jeje jomo so no eno ena ama na ma no bebrebe abomo so no first na me kan no be ko TikTok na afro mo to no mo discuss na ma no ena ma no na mema ne sisiye be ma be sisi wo a agina wo so e bia fine wo bae na bia na woni krata nti e bia wo ye dai ukotwa ntro
ene bi akɔgye dan okay wa wo bim e de boa be ma no meboa ye boa ho nti wo bim na de boa be ma no ye be ma no ye bo na nsa no a e ma ne nkotena duro fi ma ne metena fi no fa na address nto fa hye be ma na se no what you say fa hye be ma na se ma bosome so ye nte dan kan free na account mu Patro Facebook for Momo Love no what you say Momo Love no so mo hye ne nko bosome so a monye de on tua ne dan ka oh eno na ma ene timu se wo de check you sa I can say I will sign as if we nye Ghana for na de ba yo take for no omo na de kan de dabi tiu take for na de ne say obehu ona na yere na ma me hu take ni bia na address da ba bi da on fra address de enkonkonko to ba bi o at TikTok for me chamo pa it's a better about life for TikTok so first time live on TikTok take for no omo no mo from address nko to ba bi o but mo timi make life no we approach da papa adentia hwe kro mo ha wo do no yere te se me na me yere ti ya wale won krata so na se me ka se e bia be 6 months adwuma me ye kura no adwuma na sei me nko adwuma bi mu a me nya misika e betua me ka so atiase e betua me ka kopem se me san nya adwuma wo foro amesa kwa koye adwuma because my ye adwuma me tua tax na se bi omukro mo ntua tax kura no job center kura de ehwe mo obu ho musuro enkrata so awale bema oba me nsuro because me tuyi me tua insurance back sa insurance na me ye adwuma eteme no ene cover me yere e cover me nyina so atiase nti in case se si a me so na me pese me yere akogya aban sika no obi so le osan a wawo na o gya aban sika me aban sika na ma me ho na gya aban sika so atiase me obi oni me bi anim say me aban sika because me pese me da so na job center letter na 6 months for pay slip bra na me hwehwem nyi si e metan kura me mpe what I say na me ye me project bi ofie na me sem use tap send e de send this card kwa what I say promo code no what I say first time I bring out discount what I say na me use tap send e de send this card show e de kwa na afro for a pay slip bra because of we ye be job center ye me hwem apu neke me me catch me say nchewe kra na ye ba wiada e ya ade am da tete yere say sabiu kakra bu kunu kita me no eno ene ese me ye de wono me mitimi de hwewo na wani de wani so ati ase boso me so enyi aduane gufie kakra bi e project de be ko ho a eno ano no nya afi na job center me kai say job center for stress on be ma no na roje ka no was is even stress na afi na forms me se emre bi woman bi na me boa na ma na sa job center yi wo free Italy na bae na am so koye adwuma kakra e na ode nyeme na oye de onyem ye nam se oye oko apply for job center abusuya me se me ame pa aba e o forms na me boa no ho forms omutimi the same forms eba na woman ya boa no afele no de ko no ma san the same forms asamba me se wow na forms be bese na me se me job center me ka chere me de se ma me wo ta tena fi ya me yire wuyi enkurasika ye mfa bi maayo because I know this time we are on track na eche so at say bi man so ni nyina me say no esem timi ya adwumaden na metimi hwa me yere na memba nti say me do bedi nje obehye de nkra no bedi me na metimi kodi dwa na pampers na bobbo me ho se bodanfo me pie na me ba me yere say oh ho me kunu me say hwe ma menye because me na me ye bema me wo fie no ena say metimi boa na oba wani de wani je because te aburu kire say na se okoye yesa masa okosresra emwa wu wo ye bema hwe yire yie na nya ni je so ati ase basa da bia me adwempan no se da bia manim yesro ha da bia manim yesro ha da bia ni je nko a very young nso manyini what is ase nso me mbo number 9 strong man what you say? Baby Love TV. Mr. and Mrs. Minyaba, be a what you say? Oh, today be a man find no crown. Me ban of a catch them. Me jolly. I feel I'm jolly when I'm a cat. Why? I'm maybe expose you know. Because they be a jolly which I'm in chain. Or say they don't even respect you when taking their money. Yes, me say. Job center. Me say ene kura de young girls be a woman ba ko say woman ba ko na wo say nipa ohwe no so job center akura ketua bi ai
Messi woman was saying, now what crack it wa, and now what me appointment, me buy so no olap. Uko olap. The woman catch them, now will be our course risker. Was one of them then. Was saying, again, no man appointment. Was again, no man appointment. Nasa one qua. Again, it me is in the sicker. Now again, one appointment now I buy. Oh, there will say, oh, no, cool up now. Yes, on a control. So was on your juma. Juma, I won you, obey more juma de aye. What more appointment and papa no. Omo Yes, Uko could drew wa. Yes, we know. Or call holidays on farm. On farm. Now, so him so if you own your shit. Me area meti on. Me can say better nice for fro. Na me or car me the queer juma. Me car, yes, red and no crama koto atwene. Sa time no. Nti me de no kwa adwuma ba na ebia me me yere enam kwa na ebia ma betumi ka white no nti omo monitor me saa nti utim so omo be pe masem omo say wow young guy to say opa wetima te obusua wo ye wadwuma wo koba bibia nti abrofo mo te ere mo so mo mfa yesi fom me si obi timi hia me yere abrowa bi kra de wonim de oyeye men ka story we say na your form you're sharing so move back. Okay. Ebusia. See, I didn't so Babeka one more story na. Yeah, the mercy hanum. See, no bass why I saw like video na yede. And my and then you didn't come away and check. Nese, I saw. Yeah, cool. Look, my first charger na issue. Okay. Abrobi crowd your mama. Unim no ye. Oh yeah, they. O sia me yere won. Me wa dwom na mama me. Ai abro na o che wiska no. E na me yere se. Mama bi ahia no so pe baby jata asempa. Na o pe so totu no botom. No nko cheniska ti o wiase. Se o reject ade bi a on. Toda at the time ene no me e ba so. Nti we na maame ne ka sa obeche baby jata ska na baby jata ho yen fe pa otu no botom no woni miska ode ma say first time no 1 cent yeah 1 cent o se na se ne ho pre no na me so o se ohun me o se akra no o mo krom no o mama mere ne se obi wo a ye ma ne sika nti no pre no na me ka chen so no problem oni sika kra e okay also no to like that's all print no say no yi the person or share na 1 cent and na no or the mama na me gia na me dana se very good me dana se pa mani so ye 1 cent 1 cent too ti me your friend I'm say UK £1 dabi kwan kete no kokko no ba ko no e no de mama ko fa bi mechire o mo okay mama ko fa bi mechire o 1 cent and na or the mama. And in fact, many soya me say, hey, me na me she say me da form kwa na me da na se. See, what the oba no about so. The next time no. Last okay for 1 cent. We say skawi na broni ba no abrowa no. 1 cent. We yi cha me yere o. No yi cha me yere no na me yere ka kira me so ma me no yankopon ye de inshira no. Because say skawi so ko shop na so could be 1 cent we say no very good you be for police amount o ko shop na so hu se bi da form a fa mo ka se ho na ma me ne yes ade no na me ka kire mo wife ka kire say da na se pa na wonim de see ye ma me no the following week no say share my wife o share no no say ma o so me sa che o ba ni ska because o hu say 1 cent no me yire ni soy me sa che o ska no say ko yi €1 no de ma me wife. After that, no, or say my wife, no, no, yeah, I feel call €5. No, you €5, no, the man. If you walk on, I could do €10. After that, be my many share my wife, piano, as would Gina name cranny, dear, grow, nurse or Jijian crano, so after or same crana, young and crana fan, Oma, grandmother Procope. Uma Bacoso, it will say Elias and Naman Kwame the elbow. So what I say, it was me, so you are my mom. Any wa I mean you ba mate. Uma ba ko so the etiasra
Watching no say na man kwa na Elias me de ebobo. Nti bo no mo bo no na me say ko hye ewuram ba bi na bo no pae. Nti woman na de ehu mo say no. Omo ye de omo ye good enkura a say ntem bia no obusom so papa ye de ewa because we said the bia my wife no more course per selling. Me so me nengo ye di agresi. Na him the woman no so ye wa 1000 yes obi boy a bell. Na say na why na awie yi obeha ye say abusuya me say ye pie woman kuta football akese mienu new ones and I'm na de ye born nye de o o se da bi me de be che wo ma no because na wo ma ne bobo anim ho na metwa me se born na de apai na me say de ba koto Friday da mo ntina ma ye fast ameto da be che because me tan hu say de we say ato abusuya na wo ne wo yire no ma ekoba no e me de pa me ye broni me hunu de we a wo si ne wo yire no ma mo ye wo ire mo si a e ye fe nti aso support eso ye de be support wo se de be wo so ni be ko e ye wo ma no e ho e no abusuya me say me ba manu sa no obi wo be ka say an e na abrofo no broni bi wo a wo tan dabi omo ye good pa so we share broni bi na say be stress bi wo no so a calm me down man because kroma say no npa dodo na e de e was stress so at as nto obi wo wa bi a wo no ba bi o free ba no enye nto ono no ejani janye de enhia so at as nti ye de bia me na me de sa lak ne de e wo ye ho oba so no no ase video no de obo love no so nti mema no amone maate na me ka ebisi sa ase mo isi so no se wo no baate na so pese kroma sei akwasi bruni ebu no respect wa job center sika ne sa anyoma no yenga se enye o se ska ne iska bia enkomo no maba kroma sei na abrabo ahyasefo omaba mo sha abrabo ahyasefo fro no ebia oba okwa adrum after drum no ya man krata foforo ye so nkwa Dutch course ti true Dutch course no eso e the job center e support no ntika wa wi Dutch course na wa start adwuma no we job center sikaje se de be ya onua foforo bi so ba obenya sa chance no age ba ko daki onya wura job center nim no hu se mu ode e ma misika eno ano no tubo so bu wa betena kroma so many years na krata de bi okosan lie COVID bai ni padodo pa omokuta fenso be shine go ahon because ne visa wuye no fenso be shine go na dama no normal visa na wuye no ya gi ato because wo no wonya adwuma so ati ase okay appointment krampo na wo ye de be mema no kra no enya ade a wo kra wetima de akọ nti da bia me da adwempan de me ba kroma si na ade ehia ntina me da bia me kasa me nkrata mu hin nkrata mu kinkon ade ehia first thing first no I no intentem no so so yiro na ye adwuma o me yere kra o tifie no first pa na e baby jata enya ma na ma nkwanya start kindergarten no na me wife so lo say me kunu we say Thursday kra na am so suru ha say arubi no no esuru say Eru ne da say no. Oui. Okay. Say no. Oui. Okay. Okay. Hey. Yeah. Expert. Say me media man. So. Sir. Enti we na me ye dey. My wife me ka kire no say hwe. Me kroma say ayete ne de. Me sa ala ne de me mpew. Because me obi anke me tima ye dey ama me yere akwa dan na ka dan na me da akwa no ka me baby a me age no na me da ma ha yet no da ma ha dan kese na me sole a me teme yere so na me de ha na ma han na me ska no me gi a ebi okura bi a dan ne ka no de Ghana for we bre yen say dan ne ka na bi 800 no da mani pa bi a be 2 wati ase o se bi a montu bi 1000 no wa gi no de 200 de e da shin butum no to ba no so e ba no sa no a sa asre no ene sa da bia be ma no unyo oke da bia unyo oke wo because we kroma ase ne tena brofo no unim dom de bo mu kro no ho ban nti obi wo a onyine duru ba bi kakra pe yesan yale abo no ene wanya stroke ene wa yesi ade abrofo de bo mu kro no ho ban no enya ade kuma kroma na nso mbesi dan no mo sa abrofo no be wia ye ombe wia ma broni be wia o se good da bi broni o be wia o good say mo national anthem na de nta o broni be wia o good be wia oh I am post I know your book nta broni be wia nti o mo so wia okay na at the end no na okay se broni be wia o say wo do good me wa beto na so koto na de
At the end of the day, at the end, no, one feeling. One feeling. Mammy. So what I say, me say, as one America, me change the topic, no. My wife, Tama, Nana, Quenya, start taking that garden. I wish I wouldn't ask him with pa. Me free Ebia, Senka, and a weekend, you say, no, with me changing my mess, with a Thursday, send a refi. I in the refi, because our time, me catch me, yes, I made it, to a few mountain edgema. And I did be as soon I'll be like one. Was a baby who or catch them, you say, on time for near Juma. Or Barno, here the on Famano, because my man will be the woman to say, or by this cabin and some more, then the Suban and Subansasa. May your own cream cigar, when I'm accountant be by the Subanya the answer sign. What I say, when a good me bank card be only me pin BBR. So what I say, in the time and I'm going to start taking that garden. Ah, if you are my buyer, what done, I may one price Friday, we do the weekend, my children. My wife's a mukunu and a brandana, Miss Wah, mammy. A precuna catcher, mammy, say, mammy, I don't want to crack a sauce with another. Into way, Mrs. Sundays, they were not the Sundays, mammy. A bedroom week, send no. Sata now, oh, fear, now, way in a bush and I'm going to start taking that garden cash. My bro, baby. Now I'm going to start taking that garden. Or the Nanaman Quaco. No, Barford or no half a day, no change, no. Monday, I was a Monday. Last time, I was in a video, now make us say, you, now, Mrs. Saturday, Thursday, Friday. Number share, Friday, no, so what I say. Into Kruma saying, yes, what you say, Nasa, where your banana bear matia. I never bomb a pan and say, Mon come on your barco. Bearman, there be a cassa soon or bapa. Upama, we are singing 9 yuma. If we are singing a yuma, Naso yere. Usho yiri, now we let our cheer. Usikana ye brew. Ah, Sikana yajuma dingy diggy, a yenshira. Because me, I don't find the biamacase. Me, mana anuneda. Send me meet him the short time. Cry project, ewa cry rough ruffle. My nan that there be a some can me, na me idea in answer, oh, me sit down or a young four, me cruma, me. But me tie me yerasem am de mani to fom no abusua enhyire bia aba ma brabo mu no to da bia metimete na me fa me phone na me hwe project upon project aye am say wow na se bema se uti o yerasem na mka bomu a ebo a pa o because ade bia wo no yire besusu ho no se wo ma yire ben wa onkoti na mfosem ade biti awale bebre ewa brochira no bema so na e bema nto nde wonti obasem no akono no nyonko bema ku akodi nkomo okope afuto office abema no na aka sa abema ka jenso kosi dan bema osi aha ebi o nsi bi o sa abema no ka so koto kan mo no bema ato ebi o nto bi obutu afuto pone aka a kiro se ya brocha de ba se ba bi bi o what I say ba so uti o yina asem a yes uti o yina asem a ah ombehu na ade se o ye bia waye de waye ka mo na peso koto akoto what I say e dan na peso kusia because oba no opew oba bia no no betena wonpew so what I say oba bia no no betena wonpew so oba bia na hem ene wada no e che so e de opew ntu be man fans you trim say bia na oba na da ono oba na wo enti no yes your partner should be your friend yes ono oba na de ada awo enti no bia oba no wo che se wonye obi ama okope foforo okope moja mo no ade o sa oba no so wa obeja na okay aha se mem on still yes wiase nyansa ye de wo ye nkonkonkoto nyansa ye de wo no ene din nyansa ye de wo no se bema awale enye age awale enye age awale na e wadwene ene se de obesi no yere aka abom so wo koye hunkokoti na se wo ye won so media me bema me fira adwuma ba me de am se me ko adwuma no pa bia na ese make sure se me yi bola makoto agu me fira adwuma ba na se me kohwe bolam na se bola wo ma ese me kokoyi tugu me fira adwuma ba na ese me hoover fie a me fa hoover me hoover fie to da me yiti me ka chem na me kunu kopa ba bi nko chia ho nto na me se ma me jai oro ne mpaboa no what I say na me se ma me jai adwuma ta de ma me moa wo because appreciate no ye ka se be ma no ebene oba no ebene enya kitchen no nti na ye ka sa asem no eso so oba no because ha se de enka aduane no ka ye oba dia ma oba no aduane na oba ma no
kura fie ho bi kura me say anadwo bi e kwa akoda da bi anadwo bi e kwa akoda before some yede be hyehye nkura no ho awie no obe hye obi ashraf ansu amom da kwa akoda no na medical o bedroom mako to empa no kama masiesie nkura no bia mpa so kama aide amom so ate ase matwa me spray kakra ede gu honom nti ebe wie no me yede be wie ha na mesoma wie ha what ase odwale wie na mesoma dwale na say yekona nkura na da ye di nkomo for ebia ade chen be ye me ko adwuma na me hwe fridge m na say bia nkwan ni mu a na makodi freezer na ma yi na mato ho so what ase me yede be sore no ode na na mankwa be ko kenda ga ate be ba no na nam no anane no aso be de obeye nkwan ofra me kunu na obedidi nkwan me koto ba matwetwa nam ni nyina na machekere ni nyina makuya chekere nti bia what ase what ase sa pepe nti ba na sa no first pa no we de ade a me bo me yira ba so ni o ma me mo abaso abusa first pa no na ye tifia no niko senior ma na makọ hata meko hata na makuyi na masabobo first pa me yire shrank mu nyina odrup mu nyina me na mbo no makum bibia kama na ni me yire nyina dru mpempen so bi wa wale mu ahunu se we de wani e daisy pa we de enchen wa koma o to na agono sa no awurade Yesu Kristo anadwe de all night long sheesh awurade awal ka bi ede ene me ko fa o se kuni no times you say na de kuni na say you no ko fa se kuni nti abusia me bo me raba so wa ha mo na senye de mame me say for the past be eyini ye wo baby jata kra tamo me yere nyem ye Ariana time be almost 3 years ni me yere meja isa adwuma no wo se me kun da be adwuma ne gu so ndo so na enim da me yere ye meba no no de nkra na be o de nkra ntimi sikin lava agin me say enra kra mo am follow you nim sakin enra kra de me say baby jata tum na me de mampokua so atum na me de o ma sanistes na niama no mayiye free machine mo na me de niama no me de kind si formansa na masafa omo me say enra me ko fa na ma nkwa aba ya enye easy ase na me de o ma ko ba bia ya hata na say do sama ya hata na ya chiri na me wi a masa pushi omo de o ma mintimi fa short step like short way ne nko ese me ko nwan because of kinda bargaining because of kinda ma ko nwan sa na me de nkra because me pese me je omo ofi enti we na abusuya enra ebe true fi na nkwa be true fi na obi ani fi ha say na my wife atwem WhatsApp kra me ko WhatsApp kra mako he so mo wa chiro me koye me twe me kon efa mpom mo na ejina ho ya kena bag iso kakraka am ye so hata nioma na me say nti mo ho me kakra oba atan kwa na ekọ ne ko boa no ena yiwie na epia kena bag ni nyina ye de ba fi me say esi nioma me yere no akọ hata o okoyi ya anopa me wadwuma mu no de na mankwa akọ kena got ba no abobọ ni omo nyina me ba na ni omo bibia ye kama first no wi am boxer so she pa ese gusu wi ase ese onu a usi na abobọ se first me na me se bobọ okay say ese de wadi na adane ayeka nte usia sa pepe de nyina amase wati ase sa wal pepe de ede abruchira wale na senke yede mesrim nua mema no enimi nua ma no yesremo ewiase de obie no ye perfect mentimi ngasa me adwen pan me 100% perfect so ati ase da bi eto da wale mu de misunderstand ne kura mamu a awale ne nye de enso me metwa won tro because to da bi a me madwene e be different me adwen be different but at the end of the day no ade enye de enche so ye nyina ye de o say read my message me nua ba baby love o say read my message na say me nua ba enko he message no and I go share chire. I said your partner should be your friend. I mean about Baby Love TV, so pepe. So partner there. That's why you are down for. So you be send a bear day about bow. Because a bema, the Biamaka me abruchramity. Say me could teach now for 7 bush and 7 sign man and come away and go. More mediums, more money nina. Come away and go. So what you say. But a name say me.
man ko tietie namfosem abusuasem o say this one Matthew da sepa man ko tietie namfosem ene saa ayonko groba sabasa no da bia be huma mehyem wanko na mene me yire champions handsome da se me husband ya no mene me yire ne me ma ye hye wanko na so ate ase ye bibia kama so ate ase nti da bia de ya ye dwen ho ye hye wanko na ye twen ho so ate ase ade bi ona se bia me koye na se moa me yire se me kunu we de emoa ide jai ne ye tie be so ate ase me yire so yo obi a ono me how o me to da kwa me yire kwa me na me pusu no nti me sere mo oyo oba na ne be matia munka mum be ma no oba na o wa bonten na ne nkomo aye ode no saa oba no fa ngosi ba bia wo ma o yire ne nye oba bi wo ha the whole day kasa kura won kasa bi wo fie wa muna na o tifie be ma ne ne ho a na otimi na obi de kasa wo fon so awe ho yenu anu ma ne bi de ebre ni kwa asenka ma ne de ebre wa abruchire sa obi so ro se abruchire fo ma mu ade nye so mu ade o mema no suban because mema nda to mutim so wa abruchire wale de abruchire wale de bia ye fo nkrata abruchire wale de say but so wara na oba ne wo tusu ampa ase wo no oba be wo na afira wo na wo no oba na wo ne gya yo na wo ne gya no won san hwe nkra ne nka ho wa gya nkra ne go oba no so aban se koye adwuma na timetua kana say Muntahat what is a responsibility papa no be take won kra no so say wo tua ska no awese obeya ya beto say ska no ta bro no be yintim wo se menye obi wo a okutua say ska no kra mpu na wo se an aban se ma me nto hwe ma nkra no ntime nto ade de biam ka se ngopon hyira me yere en se me hia me yere ma wutu batun se nkra no me man kan wo difference o di ente de biam me kan sa ne se me pese obi abo me yere abaso se e kwa me yere afaso tem kra no yetua wontato yetua ska ma abrofon kra no but omo san hia de bia om birthday a me yere kwa na gina me kon so we na yiwa ono so September ya oba be di ne birthday o ono so pene dia my wife e check in internet so den to da krams ma me ope o me ya sempa was an ese me fan kra na de ehye me yam because adera me yere ye no amana san wi ni makoma bebre because me tema me ma ne mbapa cancer etran o mu jaye no me sa stepmother's love me anya bi sa stepmother's love no me anya bi obi a mbapa akofa no bia no mu tuti me bad aho ya na ni bre but manya sa ade ni bi no a me yere yes a me man sa ade bi ta me san nya odo sonko e da ma me yere say because ade da bia na me yam hyehye power e ho ho no say ntimi ni bro ni ya ntene ntimi ko fa ba wo fro bi ya enkrai obetete enkrai ya na em fie pa kase pa but mbe family no saa fie ni nyina yede efrimi mu atwans me yire mmahunu se odode odobe ma do no ene ne yam ena ade nyina abusua me da mu nyina mwase mo na me yire asema me so da bi obo machi dom da bi ogina machi wate ase nso hwe mu bibia mu ogina machi so no de ade a me ye bia ne yede ne je ho o support me obi bia me de me yem eno susu nti no me so me de me so me support no ehwe ne kama e ma de opi bia no side ne saka aburo kireti mema no mo hwe ma ne ye na ma no so mo mfu bu ne ne die e ma mema no so ba de bu be ma wa be ma no e kwan ba fa so betuti no so oba be bu a be respect wa e kwan ba fa so betuti no so tuti sabio wo yire ye a wo yire obekotokoto obe ma otete awale on se na na no mo nyini cheye ye na na no omo no aduane ne da bisi table so amomo because mo hwe ma ne ye what ya say say e na na no mo wale 2-3 kra na mo to ade mo to pepe no ma cha mama no nti na ahwo ya anye de eniho nti me adwempa de mem kasa me wale tete awale me na kwabana fo bana wale ni bi na mo wale no so what ya say because me hwe me yiri ye tebusia mse bibi jata pe no fo ano tebusia e da mo nyina mo ase me na ba bibi la ba bonen nsem na ngopon nhira mo what ya say tap send edwuma die ku a what ya so maso ya asene peso send this kafra mo no ne edko gana bibi jata na friend ma me no okay tap what I say use promo code na adwuna pa hin bogum of frame we now discount Anas Boy Enterprise BUP the amount Destiny Roofing and Steel Trusses board down so Jata Cement
ɛna wo friend maame no so Martin what ya say bibi jata monko fa bi na monfa nsimu dan kama ti command no for no ba no dwala wi yes ma ba be bobia ma I will say that was my bad. Bye. Bye. Me da be cool.